Ленингоры поселогай коринтай қавма фәндәг рәстәг мәтаркав даты фәстә арах фихалы. Ацыбунт район администрации царан коммуналог хәдзарады кушчыта. Әрвнәл туй фәндагыл цалцăг кәнән көстетәм. Раварахай көтуй әмәлнік калт хуар. На прошлой неделе приступили к ремонту автодороги Ленингор-Коринта общей протяженностью 6 километров. Дорога была не в очень хорошем состоянии. Сейчас, как видите, состояние дороги улучшилось. Отсыпка тоже была. Сейчас тоже будем отсыпать дальше. Ацı фәндәг матсавы ик ота қавмәдәр әмәйл әрвілбондәр әзмәлі бір автотранспорт әмә фистәгәй цәуджыты. Қавы майсы скола әмә өмәгәскі фәндәг жарастадуд әнәмән қавак. Өмәй валдайма ацас фәндәг тә арастыр сәдісті әндәр қавтәмдәр әмә вайта бирәбәрцәй фәрогдәр кута қавты цәрджыты уавәр. В Ленингорском районе отремонтировано около 70 километров дорог. К концу года планируется завершить строительство еще около 40 километров. В следующей неделе приступим к ремонту дороги Закор-Монастырь. Ленингоры район администрации царанотон коммуналог хәдзарадәнис проблемата дар техника арах кайфи халавой фестиваган костата хат бакулын певайенц. Фалавы мәнәкәске архайнц қавты цәрджтән әмбәлон уавәртә саразымма. Kokojte Анжела Коцта Айда Ирина Гогинева информацион равахт абун.